I pozdrav i dobrodošli u novi video, dragi gledalci. Trenutno se nalazim na mjestu gdje će biti izgrađen kanal za auto. Trenutno vremenske prilike nam ne dozvoljavaju da radimo na izgradnji radionice, tako da imam vremena da razmislim da li ćemo ovaj kanal za auto raditi od betonskog bloka, armature i ispune betonom, ili ćemo raditi klasično šalovanje, mreža i čist beton. Ukoliko i vi posjedujete kanal za auto, bilo bi dobro da napišete u komentarima koje su dimenzije vašeg kanala i od čega ste gradili taj kanal. Sada ćete vidjeti kako sam odradio ovaj deo posla do sada, a čim se polepša vreme nastavljamo sa radovima. I evo, dragi gledalci, nakon 4 dana rada, odnosno svaki dan smo radili po 5 sati, negdje otprilike potrošeno između 15 i 20 sati rada. Konačno sam završio temelj i sada je red da pređemo na kanal za auto. To ću sada obeležiti i krenut ću sa kopanjem, a sada ću vam pokazati kako je iskopan temelj. Temelj je širine 40 cm, dubine oko 50 cm, što znači da ćemo imati tampon sigurno od 10 cm i onda će biti 40 puta 40 betonaža. U dnu ćemo imati armiranu gredu od FI 10 najvjerovatnije i gore ćemo nastaviti mrežom za coklu, odnosno zidove. Sve ćemo to na kraju spojiti pločom i kreće zidanje. Sada ću obeležiti ovdje negdje upravo gdje sam ostavio ovaj prostor. Treba samo da se izmeri precizno koliko će biti udaljen od bočnog zida. Kada budemo izmjerili dimenziju od bočnog zida, 1,40 m će se kopati puta 3,30 najvjerovatnije. Jedino ako nešto ne promenimo u toku rada. Zidovi će biti debljine najvjerojatnije 15 i 15 cm, što znači da ćemo imati 1,10 m širinu kanala, a dužina kanala će biti negdje oko 3 metra. To je to, sada idemo na obeležavanje kanala i kreće iskop.
Dragi gledalci, upravo sam završio tamponiranje temelja i sada ćete vidjeti kako to izgleda. Prvo smo stavili 10 cm krupnije kamena, onda sam sve to popunio šljunkom. Ako pogledamo prognozu, ovo bi značilo da ovdje prekidamo radove sa izgradnjom i moramo da čekamo još par dana jer sam materijal je poručen, a njegova dostava čeka lepše vreme. Što znači da ne mogu da krenem sa armiranjem i betoniranjem samog temelja jer nemamo materijal za nastavak izgradnje. Tako da ide pauza od nekoliko dana, možda i nedelju dana, pa se nadam da ćemo to odraditi kada bude lepše vreme i moramo da ubrzamo radove. Hvala na pažnji, udarite subscribe i vidimo se čim bude lepše vreme. Pozdrav i svako dobro.